ئەمینداریە گشتی ئەنجومەنا نیشتیمانی کورد لە سووریە ئەنەکەسێ جواتێکی ئاسایی لە باژێرە قامشلۆ لە دارخستۆ چەند بڕیار دەربارە ڕەوشە ناوخۆ و چالاکیان ستاندن. ئەمینداریە گشتی ئەنەکەسێ دازانین کو ئەف جوات بەردەوامیە جواتە هەفتیا بوری بوو تێدە ji bilî çend biryarên duwara rexistinê de hin biryar derbareyî koçberiya welatiyên Rojavayê Kurdistanê hatin dayîn. Emîndariya giştiya Enekesê di civîna xwe de biryar daye ku roja şemmiya bê pêncê meha îlonê li bajêra Qamişlo demjimêr pêncê êvarê wê Encumena Kurdî seknekê an ku îtîsamekê li dijî koçberiya zêde li dar bixe. Berpirsên Enekesê diyar kirin ku ev roj hatiye hilbijartin ji ber ku dikeve roja salvegera her çilûne şehîdên Amûdê yên ku di deriya îce de xeniqî bûn. باش لسر روشا پناوریه راوستیان سر صدمه و سر برهمه و سر یعنی حمال یاد چاو پناوریا مزن کوچبریا مزن ناو کردات چه دوی و مهنکی یعنی کارن جدان پیشیا خواج بوی کاربن دویالی ده کار بکن. درباره سدمن و پلا کوچبریه سروکی انجمنا نیشتیمانیا کرد ji tora medyaya Rûdawê re got hin sedem li şer û hejariyê vedgere. Lê bigotina wî kiryar û reftarên aliyê desthilat li herêmên Rojavayê Kurdistanê beşek ji sedemên vê koçberiyê ne. Ji xwe sedemê wê diyarin yani hem ji bo şeran hem ji bo birçîbûn û feqîrbûnê ne lê sedemê herî mezin yani ji aliyê xelkê desthilat الهرمي كاردكن جالي كي دج تشاوا يعني خلكي اي جدروي هرمي ماتين هرمي ما او انا براحتك واستقرارك جبر او مسالي لشكري او لسروان ناي طبقاندن پشتی پێلا کۆچبەریە bi کۆمژە Rojavayê Kurdistanê çavdêr dibêjin ku êdî demografiya herêmên Kurdî bi şêweyekê metirsîdar hatiye guhertin û tekez dikin ku xetera valabûna Rojavayê Kurdistanê ji Kurdan heye û vê yekê jî hiştiye ku helwest û tedbîr ji tevgera siyasiya Kurd bên xwestin.